Nggih Om Swastiastu, alit-alit Ibu sareng sami, punapi gatre, dumugi becik sareng sami nggih, dumugi semangat dalar melajah ring rahinan mangkin nggih. Ring rahinan mangkin irage jagi melajah indik napi, indik napi. Nah, puniki indik tembang sekar alit nggih. Wenten sane uneng indik tembang sekar alit puniki nggih. Dumugi sami pulih mirengang indik tembang sekar alit puniki nggih. Ibu jagi latarang utawi menjelaskan punika nggih. Nah, tembang sekar alit punika dados taler kebaos napi macepat utawi macepat-pat. Lan punika wenten sane maosang puniki pupuh dados taler nggih. Pinake sane keanggen ngewetuang geguritan. Punika pinake karya sastra utawi asil kekawian sane nyeritayang indik tembang sane merupa napi? Sane merupa puisi tur ketembangan punika. Punika manut ring Gautama nggih. Taler ring sejeroning tembang macepat sekar alit utawi kebaos pupuh puniki meduwe ugar-ugar minekadi, guru wilangan, guru dingdong, lan guru gatre. Nggih, alit-alit sareng sami. Napi sane kebaos guru wilangan? Guru wilangan inggih punika sane ngiket baris pada setiap siki pupuh lan akeh nyane suku ring baris punika nggih. Punika taler ngeranjing tur keloktah ketah kebaos pada lingse nyane nggih. Uning napi pada lingse? Nggih. Dumugi pulih mirengang nggih pada lingse punika ketekan ring ungkuring keruna nggih. Ring setiap baris punika imbanyane sekadi ketekan umpami sekadi pupuh durma nggih. Alit-alit dados nganggen jari utawi 5 nyane anggen nggih ngetek nggih. Ngawit saking bujari hitung keruna utawi kata nyane nggih. Pertama, cai durma pianak bapa paling wayana. Nike 12A. Tumbuhe ke asih-asih. Nah, 8I. Ketinggalan biang. 6A. Jumah cening apang melah. Nah, 8A. Bapa luas nangun kerti. Nah, 8I. Ke gunung alas. Nah, 5A. I depang bapa mati. Nah, punika 7I utawi dados punika 7I nggih. Punika imbe dasar nyane saking pupuh durma nggih. Tur yening wenten keiwangan ring guru wilangan punika nika kebaos ngelung utawi elung. Nah, sane kaping kalih punika guru dingdong. Aturan suara vokal pada akhir suku kata ring tiap baris. Yening wenten keiwangan ring guru dingdong nika kesengguh ngandang nggih. Minekadi guru dingdong punika sekadi ketukan nada enten nggih. Ndung, nding punika ngeranjing ring guru dingdong. Ring dijeng ndang, ring dijeng ndung nika mangda uning nggih. Nika yening wenten iwang irike punika kebaos napi hampura niki punika kebaos ngandang nggih. Sane kaping 3 punika wenten guru gatre utawi uger-uger ring baris tiap bait punika nggih. Taler
Wenten akeh punike soroh pupuh utawi sekaralit utawi dados kebaos majepat puniki. Wenten pupuh durme, sinom, ginade, ginanti, mijil, pucung, semarandane, mas kumangbang, pangkur, lan dangdang gule. Sami soroh pupuh puniki maduwe wataknyane. Nah, sekadi ring pupuh durme punike wataknyane keras, beringas lan kejam punike nggih. Yening pupuh sinom punike wataknyane ramah. Tur nyaman punike. Yening pupuh ginade punike maduwe watak sane melukiskan hati kecewa punike nggih, merana. Yening pupuh ginanti wataknyane mencerminkan rasa kasih sayang utawi tresna nggih. Sane kaping 5 wenten pupuh mijil punike. Mijil mearti lahir, nika awinan patut kanggen ritat kala ngembasang pikenoh utawi perasaan. Sane kaping 6 wenten pupuh pucung punike nyeritayang indik dongeng punike nggih. Sane kaping 7 wenten pupuh semarandane punike nyeritayang api asmara ngenten nggih. Pupuh mas kumambang punike wataknyane sedih, merana ngenten nggih. Pupuh pangkur wataknyane perasaan hati memuncak ngenten nggih. Sane kaping 4 punike wenten pupuh dangdang gule nggih. Punike wataknyane luas, halus, ban-ban nggih, lemes ritat kala nembangang punike nggih. Nah, alit-alit sanak sami sane mangkin ibu jagi ngicenin alit-alit imbe punike indik pupuh ginade nggih. Wenten sane sampun nanin mirengang pupuh ginade nggih, dumugi alit-alit sami sampun uning nggih. Nggih alit-alit ibu jagi ngicenin imbe nyane sekadi puniki nggih. Becikang mirengang nggih duaning mali jebos ibu jagi ngicenin alit-alit tugas ring suang-suang kelompok punike nggih. Sekadi niki nggih. Dengaden awak bisa depanganake ngadani geginane nyampat anak sai tumbuh luhuh ilang luhuh buke kata ya den rire liu anu pepelajaran
Nah, lihat sareng sami punike imbe pupuh ginade nggih. Sane mangkin ibu jagi ngicenin alit-alite tugas ring suang-suang kelompok sane sampun ibu kepah iwau nggih. Sane sampun ibu nikang iwau. Ring suang-suang kelompok utawi tempekan punike mangde mekarya utawi menganalisis pupuh ginade sane ibu icenin iwau nggih. Punike sane pertama rereh padelingse nyane nggih. Duaning ibu iwau sampun ngicenin indik padelingse utawi ngerereh padelingse nyane, mangkin alit-aliti rereh padelingse ring pupuh ginade puniki taler napi kesan sane wenten ring pupuh ginade puniki nggih. Seusan punike suang-suang tempekan utawi kelompok nyane punike mangde mempresentasikan hasil analisis nyane nggih. Nggih dumugi alit-alite ngresep saking tugas puniki. Nggih, elingang punike analisis lan rereh napi nilai yang terkandung di dalam pupuh ginade puniki nggih. Nggih alit-alite sareng sami dumugi sami ngresep nggih rahajeng diskusi utawi meblik bagan nggih. Sampunang nike mecande durus karyanin puniki tugas nyane nggih. Nggih alit-alite sareng sami wantah kadya sapunike nggih. Ibu ngicenin pewarah-warah nggih yening sampunusan suang-suang tempekan mangde presentasi nggih. Rahajeng diskusi utawi meblik bagan nggih alit-alit sareng sami.